Kade bengixhaphaza lapha. Koze kusesithakathana lawo engingawazi nokuthi awani laba ade wagcobe emhla edelele lapha ulife wakhe laba ajulukisa iqhomo ngawajikijela lesikhotheni ngoba ngangawazi noma wafaka nenyoka ethanga ngagcobe emlomeni manqale ngifuna imali yami asibona isikweletu uthatha ugodo emanqale wayenzeni uthi ngimntuku akesihlebe asitha akesisingathi abasiboni ukuthi sikulife manqale hey wasa athi uphapha lapha bona nani maqala aqinile come wasa manqele woza la lozani la ngithola kabi nefreba wamaskand konke nesaba kade kanibona ichancasa la ningithuke ephejini engingalazi ningidakela ngiqondeni ipheji lika Ngizwe benomanqele noma phe abalikhanda ngami bengixabasa namabhinqa ngithukwe ephejini ngenze lutho mabhinqa ayikho into ebuhlungu njengokuba udayiso abakwenu dayiso Ngizwe engwakwethu azokhanda ipheji ngami ngingalazi manapha ezweni ngenxa kaNgizwe lo umfowethu ngineyinhlamba ngiyathukwa ngivika ikhali through uNgizwe owakethu azabuhluka impilo engiphilayo ngiphiliswa umuntu ongabe yangivikela kodwa ungidayise itheni weNgizwe ngangone ngani wena ngabe wonke umuntu ekusukela nami ngiyakusukela utshata wekusukela uZimdola wekusukela umcineka wekusukela uKhuzani wekusukela unamandla angakanani wena okusukela wonke umuntu nowalile wekusukela weNgizwe lela phethe libiza ngami indlevukazi inodileta nini nomanqale ngikhathalele lapha phethe mina ningihlambalaza ningigambela manga ningikhathalele nalovucu wamabhinqa oshiya ngeyithupha sengikhona hey ningaze ngathi ngilixoke ngisaqoki mina zakhala ke manje uma ngakhona ukuthi yimlo 30 July kwimpucuzeko ulo mcimbi kamcineka ngobe ngikhona futhi uzani kimi awungikhathele phela ngidlala namagwalandini